و من همواره از همه، از مسئولین جمهوری اسلامی، از کسانی که باشون مناظره میکنم، از اصولگراها، از اصلاح طلبها، از نظامیا، از سپاهیا، از همه میگم آقا جون، این رسالتی که شما برای خودتون قائل شدین جمهوری اسلامی که ما باید اسرائیل نابود بکنیم، این مأموریت رو، این وظیفه رو، این رسالت رو کی به جمهوری اسلامی داده؟ مخالفت شما در سال 1357 58 59 60 اصلا تهدیدی در رابطه با اسرائیل وجود نداشت، ولی شما اون موقع مرگ بر اسرائیل میگفتید. اون موقع چرا؟ چون ایدئولوژی بود. شما بر اساس ایدئولوژی بود که گفتین مرگ بر اسرائیل. شما بر اساس ایدئولوژی بود که گفتین بعد اسرائیل نابود بکنیم. منتها حالا اومدید یه Je mentionne quelques faits historiques sans rentrer dans le détail de la révolution iranienne. Il faut juste indiquer que dans un entretien avec Mike Wallace, le journaliste de la chaîne américaine CBS, en 1976, Mike Wallace précise que Shah pense que Carter ne comprend pas pleinement le rôle de l'Iran dans la défense des intérêts américains au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, le Shah est engagé à assurer la sécurité de l'État d'Israël, mais il insiste sur le fait que les Israéliens doivent rendre les terres arabes qu'ils ont conquises en 1967. Et cette interview est le point de basculement, le commencement de la fin du régime de Shah, et en regardant l'occupation de l'Israël aujourd'hui, Shah avec son ami ne pouvait pas rester au pouvoir. Le changement de régime dirigé par Khomeini s'est produit en France. En France, il y avait des organisations telles que CRIF et Renouveau Juif qui soutenaient activement Israël après la guerre de 6 jours de 1967 par des manifestations et en supervisant les engagements de la politique étrangère française au Moyen-Orient. Il faut juste rappeler que la France compte la plus grande population juive d'Europe et la 3e au monde après Israël et les États-Unis. Dans cette population, une partie participait dans les manifestations et rassemblements dès la guerre de 6 jours de 1967. Une grande partie de la société israélienne est composée des Français aussi. Le CRIF a été reconnu comme un lobby pour la défense de la politique d'Israël par d'autres organisations de défense des Juifs. Le CRIF devient aujourd'hui, et depuis Sarkozy, plus influent dans la politique française. Qui vient rendre hommage à Khomeini à Paris? Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Qui était en contact avec Khomeini et Sader Qutbzadeh? Le sioniste Bernard Kouchner, qui travaillait au Croix-Rouge à l'époque et qui critiquait le régime de Shah pour le traitement inhumain des opposants. En 79, vous étiez un jeune homme, vous êtes encore un jeune homme, vous étiez allé voir l'Ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château, avec Gonzague. Avec Sadek Godzabé. Pour cet homme. Non, j'avais trouvé, bon enfin, petit souvenir personnel, je l'avais trouvé méchant. Ah bon? Enfin, je l'avais trouvé méchant. Pas comme les intellectuels de gauche de l'époque. Non, mais attendez, il y avait de quoi. Avec tout le respect que je vous dois, nous étions influencés surtout par la SAVAK, par le fait que les arrestations arbitraires, que les droits de l'homme violés nous impressionnaient. Je suis d'accord pour les gens qui nous regardent pour dire que ça a été bien pire après. Ouais. Et puis je vous dis au passage, on était à Neuf-le-Château avec Sadek Godzadeh
Et qui a assassiné Sadek Ghozadeh? L'ayatollah Donc, la Khomeini Savak, lui-même. La police secrète, la répression de la police secrète du régime du Shah d'Iran. Et donc c'était vraiment une lutte en faveur des droits de l'homme qui nous a entraînés beaucoup trop loin, ça c'est vrai. Une erreur. Et Une erreur fatale. Il y a eu Enfin, écoutez, on verra il y a eu bien. une dérive où on Comment savait dire qu'on une pouvait... erreur oui. Non, c'est une question que je vous posais. Oui, mais enfin c'est un peu rapide comme a été quand même votre raccourci. Vous n'aviez pas le temps, mais on peut pas dire les uns ont raison, les autres ont Oui, mais tort c'est pas ce qu'on a aussi dit. rapidement. Ouais. Nous n'étions pas contents et nous avons été non seulement très déçus, mais horriblement ulcérés par le fait que les ayatollahs prennent le pouvoir. Bernard en Roman, Iran. alors Mais où est Bernard Kouchner aujourd'hui pour aller interroger ce régime? Dès le départ, on constate une influence judéo-sioniste dans la République islamique. Malgré les disputes apparentes entre la République islamique et Israël, depuis le début, la République islamique a fourni les intérêts d'Israël. Par exemple, l'Iran entre en guerre avec l'Irak, un ennemi de l'Israël, avec le discours provocateur de Khomeini quelques mois avant la guerre qui encourageait les Irakiens à se révolter contre Saddam. این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. En France, lors des élections de 1981, des associations qui défendaient Israël comme renouveau juif demandaient à la communauté juive de voter contre Giscard d'Estaing afin d'empêcher l'Irak de se doter de la bombe nucléaire. Israël aidait militairement l'Iran dans la guerre contre l'Irak. Selon l'article de Quentin Lenormand, l'Israël et le premier ministre israélien Menachem Begin ont même fourni 135 millions de dollars d'aide militaire à l'Iran dans une opération appelée Coquillage au début de cette guerre. Sadek Sibakalem Mofrad was a student at Bradford University in England. Who was actually making the decisions about tactics and opposition to the regime, whether it was killing, whether it was sabotage or whatever? Who was basically dictating the pattern of tactics? Well, we were primarily against the regime. But to answer your question as to who guided us for our tactic, it was, as far as I know, it was after a sitting that we had in Germany, and there were some Arab extremists who later on we found that they had links with Habash and some other Palestinian extremist group. In fact, it was after this sitting with these people that we decided, after a lot of conversation with them, that the tactic from now on should be a sabotage, assassination, in simple word, urban guerrilla warfare. But whenever these decisions were taken at various meetings, the point that I'm trying to get at is that it was non-Iranians, basically, who were taking these decisions? Well, because non-Iranian were much more involved and much more politically minded than we were, naturally, whatever they told, we accepted it, because we looked upon them as people who know better than we do. So whatever they said in the respect of the tactics of the movement, we accepted it as a good experience.
And who was, as far as you know, and you were involved with carrying money from Britain to Iran, who was providing the finance for the guerrilla terrorist activities inside Iran? Well, first, we thought that it was money that the Iranian people had collected, our friends, Arab students, Palestinian students, Greek students, etc., had collected. But later on, when I got back to London and I got to know more these people, I found out that the money came either from the Habashis movement or from Libya. Mofrad was arrested while delivering funds from the sources he named to an Iranian terrorist group. He got 3 years. In England, he was a principal officer of an Iranian students' organization which now claims he was tortured and murdered in Iran. Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. I don't know. I understand that some of them come from the Palestinian organization, the Palestinian Liberation Organization. Is that true? من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. I don't have any information on that. Would it surprise you? آیا باز تعجب شما نخواهد شد که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدانم. No, I don't have any information on that. It is true that you are in sympathy with the aims of the Palestinian Liberation Organization. Is it not? آیا این درست است که شما طرفدار اهداف جبهه آزادی بخش فلسطین هستید؟ ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر قطری که مظلوم باشد ما طرفدار اونها هستیم و فلسطینی ها مظلوم هستند. اسرائیل به اونها ظلم کرده است. از این جهت ما طرفدار اونها هستیم. We are the supporters of any oppressed people. Anyone, anywhere who is oppressed, we will have sympathy with them. The Palestinians are oppressed by the Israelis, and Israelis is the oppressor, so we are sympathetic with the Palestinians. If the Shah were overthrown and the kind of government you want came to power in Iran, how would Iran's relations with Israel change? اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر هر سالی بیاد روی کار، چه تغییراتی در روابط دولت شما با اسرائیل رخ خواهد داد؟ ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه‌ای با او نخواهیم داشت. او دولت غاصب است و با ما دشمن. We will cut our relation with Israel. Israel is a transgressor and is our enemy. Does that mean that Israel would no longer receive oil from Iran? آیا این به این معناست که اسرائیل نفت از ایران دریافت نخواهد کرد؟ نخواهد کرد. No. You will not receive the oil. No more oil from Iran for Israel. That's right. En 79, vous étiez un jeune homme, vous êtes encore un jeune homme, et vous étiez allé voir l'Ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château, avec Oui. Mouzagé.
avec Sadegh Ghozadeh. Pour cet homme. Non, j'avais trouvé, bon enfin, petit souvenir personnel, je l'avais trouvé méchant. Ah bon? Enfin, je l'avais trouvé méchant. Pas comme les intellectuels de gauche de l'époque. Non, mais attendez, il y avait de quoi. Avec tout le respect que je vous dois, nous étions influencés surtout par la SAVAK, par le fait que les arrestations arbitraires, que les droits de l'homme violés nous impressionnaient. Je suis d'accord pour les gens qui nous regardent pour dire que c'était bien pire après. Ouais. Et puis je vous dis au passage, on était à Naufle-le-Château avec Sadegh Ghozadeh. Et qui a assassiné Sadegh Ghozadeh? L'ayatollah Khomeini lui-même. La police secrète, la répression de la police secrète du régime du Shah d'Iran. Et donc c'était vraiment une lutte en faveur des droits de l'homme qui nous a entraînés beaucoup trop loin, ça c'est vrai. He clearly favors Ford, though he will not say so publicly. He thinks Carter fails to fully comprehend Iran's role in the defense of American interests. On the Middle East, the Shah is committed to a secure state of Israel, but he insists the Israelis must give back the Arab lands they conquered in 1967, and he believes the Jewish lobby in the United States helps breed Israeli intransigence on that matter. You think the Jewish lobby in the United States is too powerful for the interests of Israel? I think so. Sometimes they are disserving the interests of Israel because they're pushing around too many people. How do you mean pushing around? Well, pressuring. They have many means at their disposal. They are putting up pressure on many, many people. Why, if this is true, why would the President of the United States pay attention to that lobby? They are strong. Strong in what sense? They are controlling many things. Controlling what? Newspapers, medias, Your Majesty. Banks, finances, and I'm going to stop there. Well, now wait just a second. The Shah of Iran, 1976. Did you notice how nervous he was? On CBS News, he was nervous because of what he was saying. What happened to the Shah of Iran? 1979, he was removed. The revolution. What happens when you challenge the regime? They have a revolution. That's what we've been talking about. You go up against the system, you have a revolution. So Iran had a revolution. They had the revolution because of that interview on CBS News. They made a decision. He's got to go. He challenged us. You cannot criticize the Zionist beast. You can't do it. That was the Shah of Iran. Where's he at today? Dead. He's dead. And he lost power in less than 3 years after that interview. Yes. And now they're shutting down free speech in America.